Torasne, crime violência doméstica continua resisto as iha Tribunal Distrital Dili. Iha parte selu, ahu fulan zui lune, julgamento móvel lalao, tamba zui sira, kareli uba prosesu nebe marca ona. Ka asli maka violence domestic ni. Principalmente ho violación sexual. Violación sexual memang tamo na tu baru tamu tu violence domestic. Karena ame nur violence domestic maka asna pasti ho principalmente ho arma branca. Tambah orang mal arma branca itu engloba tamu na violence domestic dan rumah ke nolak itu mal caso tu itu katanya arma branca nomor 2 ya kalinya tambah arma branca los violence domestic tanya hamil kita